O ko kole ke hufanga ngai whatap ko ta pe ko se na whak me he o pe ka ta mua o mo meni ko ni ke hokwa te polkalama kui ko e special heart talk unit a patoa pe a ko e ki mo aia ko fetu ko fa malo ke ta mai he vani he ofa mo tau hita whiwhiri manaka ko ne whai ma te tau tolo tau au sia mai mo meni ko ni o ko tui be o mo ma o ha mo i lelei he ngai fetu o mo iai pe pehe ka te au mo e polkalama ko ni. O ko whamalo at ka te mo tol ko toa pe na mo to kon mega te au he te fo polkalama ko ni. Pe a ko whamalo ke ta mana wahe mo ta irifia e ngai information ko toa pe ko mai ko ke te wa ke polkalama. Kwa ka tau whai tau tolo ni ma ko halerei ma tau tolo. Pa kwa ka tau whai tau tolo ni ko halerei ma a ki whalokunga kakai pe. Ko tau whai ko ni mai whanua whalofua ano rerei. Waka pau wa hatahai au kai ke tuiki ai. Waka hatahai au kai ke loto rerei ia ki ai ko palpale manau tolo. Ka koia o ko whamalo at he ngahi tokoni mo mea mo e ofa ko toa pena mo whai lolotonga tau whiohi mai whai wike koni ko osi. Pea mo e tau polkalama ko na toki osi. O ko lelei matangi e ngā ue ai mo meni he tai mini pa tau fia whakaluku fua ai. Kai ke, te toki lawe ke ai konga wha mui mui, ke wha maala ala ai mea katoa peo whikau aki mo mo meni he kulahi ano eke. Pea o ko iloi whakapapau ko kinau tolu ko ia koe o ko mahalo o ko fie ma o ke kau ki ai. O ku tau os kau katoa pe ki ai. Ko mea ni au toi koe ke tak taha whai, ke tak taha o mai participate. Participate tak taha so ene skills, tak taha so ene ilo, tak taha so ene capability, kalawa ke recognize kita. He kai ke recognize kita ia aki pe ete nofo kita ia o holi ke te hanga ate ki hata, pe ko te character assassination hata, ni kai. Ko pau ke tu o ngā ue, ko pau ke tu o whai ha mea, ke recognize ko whaatala noa mau akpe, ko movement ni ko clarification ke ai ko whi lau lau. Pea koe whi lau lau te ke whai pe e koe a koe. Kai ke ora tā taki koe, pea kai ke hawa se aosi mei tonga taki koe, pe ko moare mei tonga taki koe, pe koe kua timi ko koe pe te ke whai, ai whi lau lau koe a. Kai ke, o ko whamalo he ngahi, toko ni mo mea katoa pena e whai ke ngawe kona mu meni pa ko whiawhia ai, te toki lawe kai konga wha mui mui, pea ko kore ke utalangata ia te kita whai ki tō mamao at ka tae hope, ke whai polkalama koni. Maluk sai ke lau atu ai foi asenita, pa kone ospe koe lau e asenita te tau kamata lewa. Ko foi asenita o pehe, ko e whihala ke whaunga, ko whihala ki ai whaunga whanua. O whihala ke whaunga whanua. Pea mo liliu koe na hoko koe wawhi onga fulu te ulawe ke aia ba te o mai lewa eni o toki whamatalai. Ange koe konga ulaki, koe hopo koe tu lakepa. Koe konga wa, koe hopo koe lasike. Koe konga tolu, koe hopo koe ti wakano. Koe konga wha, koe longo e lao ia pe o kumapelo e lao e ke kau no pere. Pea koe konga nima koe ngā ue po pula e mea vare. Pa koe ke mapelo e lao, pe longo e lao, i he nea o mai koe ke te taua mea vare. Pa koe uloto ke tala noa ke mahino, au pita ka te mo tole poni, ai mea koe ni. Mahalo koe mea koe ni to repeat over and over and over again. But I want to put it in for version e taha, me ha for angle e taha, pa mo perspective e taha, ke lava ke mo sio ki ai. Pa koe mea ma ke he rewa, koe ngai project e mo meni, ulotonga wha o se tai mini, pea mo e palani ngā ue ulotonga koe ke whakahoko, pa koe konga whārewa te utalanoa ke tangata koko māteni. Au whai alongoa a mo muhu muhu mo whekolo aki ko ngā ko māteni, waigano mau inga māteni ke ngā ue mo mea kātoa ko ni whakahoko. Kaike, te u kamata me he, ki mua ke u kamata he fo i konga ulaki, ai ko fo konga ulaki ko hopo ko nika tui lake pa. O ko uloto ke to mai, ko sapate ne ngai tamai i tonga, neongo tok sapate a Amerikania i he sune, ka ko loto ke to mai ai fo i
sapate tamai ko ni pa ke u talanoa ai ko fofua sapate tamai eni o kulawa ke mamao ai helo ko ni hotau ko to tangata ko Samuela Akilis Pohiva na ne hanga lele i mai ai ririu ko ni koe ai faunga ko ne fonua pa ko uhinga e mea ko talanoa ke poni he na e ngau e toko taha ko ni ki hono li liwe whaunga koe whanua he na ane ilo e o kuhala o kua e mea o ku ikai ke tonu pe o ku mata vai vai he ngai ta whaaki koe me ngai ta whaaki koe iai me kakai ako na nau tokoni ki ai hange ko langka valiko ko pātea siofina ko amanaki havea futahelu ko ngai kakai ako na nau whakataha taha tolahi au pito kakai koe ke ulawa manatu i fuahingoa na nau lo nuku whakataha o nau ilo i o kuai whaunga i whanua kuhala. O kuai ko hatoe lo ye nia. Pana e kau mai ki ai e tui pere hake kone mama o atu. Pea koe mea katoa koe ni kakai whanua. Mo whanongo mai ka talatu. Patoa mo tai patoa. Koe mea koe ni koe liriu koe ni. Na e lau maari e lele ki ai. A tau wha a hau tu pōwha. I he ene kei mo ui. Na e fie mao ke liriu. Ke pule anga whakatemo kāla te atonga. Na ane a fio i oktotono. Ke ta au mo liriu a hono whanua. I he whakatemo kāla te. Ne kai ko uhinga he nian koe pehe koe viritaki atu koe ni. Nai kai ke nau loto ki ai. Ko viritaki ko ni ne whaibe, neongo na ongoi, ko to o nau mawhai ka nai whaibe pa nau iloi, ko generation keheni, mo e whahinga tau tangata keheni, o to tonu, ke liriu e whaunga pure e whanua. Aia nai whai mai ngai mea kātoa ko ni, pa neongo na toki hoko vela, o hange ko revolution ia, ke hoko e mea kātoa ko ni, o toki liriu e, o toki whaki mai a hono executive, ka koe mea kātoa ko ni na nau liriu. Pe nai o se komiti, tala whawhanua, pa mohono ripoti, nai o se ave, o koe te uila po whee ripoti ko ia. Nai o se atu kātoa, ai le o kakai mo tong, mo mulini, nai whakahawe hola kai mana mo tupere hake i ngawe ko ia. Ko whee ia, a ripoti ko ia. O tata o i whee ripoti ko ia. Ko tangata kono ko Fred Severe, ko ia kune ilo mea whikau akmoeni, pe ko whee ia ripoti ko ia. O ave ki whee ripoti ko ia, ke o mai ke tausio, ke loto kakai mo liriu. He koe liriu e whai e hai, e whai kakai. O koe ke tutu uni mai he tui, pa koe ke tutu uni mai he nopere, pa koe ke tutu uni mai he kau mau pa angalahi, o tutu uni he kakai, ke whakatatau, pea moe foi nā nunga, moe foi elemeniti, o mo ui, whakasosiale, whakaekonomika, whakapolitikale, o taimini. O ku kehe apito mo tau e uange au koko osi. Pa neongo waifanga ki video tala noa holope on surface. Whakahaori ke anga koku si o mo mea kātau ko ia. All they can say ku loie mo. But anyway. O ko loto ke hanga to o mai ai fo i ko winga e whai programa ko e poni. Ke hala ko e whaunga whanua. He ko te fito i ngā ueia. A Samuela Akilis Pohiva nani whakahoko. I ono taimi he mei tau e whango fulu. Pa ko loto ke hanga o to o mai a ene fo i tohi whakaosi. Ko ne fo i tohi whakaosi ani a helo ko ia nane pehe. Common value, love thy neighbors as you love thyself. Pakapau te u hanga o talanoa whakapunake. He kai peke au eku interpretation ke uho. Mo oni, mo tefitoi mo ui, na pako kole peke o te loi mataia, kai lawa ke u whaiwha e levo i polkalama, he kuoska mata ke lele hake ai mawhana, ko ngā ue kotoa e siana, na o mai katoa ene viso ne mo ne ngā ue katoa halafononga, o ne whao pehe ki fo i setesi no goeni. Common value, love thy neighbors as you love thyself. Fa o katoa e visone mo mea katoa he ki fo i se tesi pe ko ia. Ko iku anga e tangata ko ni ko ne tuku mai ai ki fo i se tesi no. Pa ko ki fo i se tesi no ko ia ke fa o ai a ta o mei whango fulu pe aku fei avare hoku sino ke uhanga whamatalai ka te uhanga whamatala i interpretation pe aku pe moe mea pe koe te wala au ki ai ke lava ke tau wahe i he ahon. Sai. Ko common value ka pau te
talanoa whakawhika, mathematics. Ka common value aya ka pau te upehe koe x plus 2 and 3. Ka pau e kume a common value o ngai whika koe no kou talatu, koe x plus 2 and 3. And then you put the equation and short it out, e pehen, x plus 2 equal 3. So koe tolu, koe common value ia o e whika koe ni. Ka bai eke mai hataha ka te au te ke sio ki ai, o kou tau mai ki foi whakatata koe ni ke uhanga o atu, he o kou mahu inga ke taimi koe te uvete ai. Koe x, koe foi whika au, foi matai whika au koe ke nakakunga na moe wa. A x, aya, koe x te tau pehe tau tolu ia koe alphabet. Koe alphabet ia. Ka koe wa koe numbers ia, koe kia nakakunga. Koe ha uhinga to o mai tolu ke o mai koe common value ia. Sai, te ulawa ke whakatata e tolu kono whaunga koe o ki tau tolu koe whanua. Koe tolu o kwa tui ho eiki kakai koe. Uhinga to o mai a ki whakatata koe ni ke uhanga whakatata a ke common value. Ke lawa ke vete a for last words a akilispo hiwa pane tok malolo. Ka pau te uto mai tolu ke hanga ai foi common value ko ia, ko kakai ho eiki tui. Sai, te uto mai lewa x, te upehe lewa ko x, tae I loa. Me a vale, tae I loa. Ha uhinga hu ai x, I he tānaki o ua pia mo numbers ko tolu o common value. Te ulawa pe ke upehe ko x, ko me a vale ia. Pea toki tānaki mo ua ko ko no pere mo tui, pea equal ke tolu ko common value ia. Aia ko common value atonga I he taimini okua, oku ho eiki, pea moha, oku tui, ho eiki, no tui, ho eiki, pea mo mea vare. Pea o mare foi x ia tu he koe ke ne represent ia number, foi x pe tai I loa mea vare, koe ke iloi peko, koe ke iloi pe extend ke ha. Ko uhinga e o mai e ni, ke mohanga mahi noi, na e ako I ki tau tolu ia. We were miseducated, pea tricky ki tau tolu ia. Ko tau lau maria mo tau soul o tau tolu mea vare, it's equal to x. O koe ke hano description ia ona, in numbers, it's just x. We can call the x ko fuaka, we can call it ko horse, we can call it ko puaka, but it was unknown in there. O koe ke known ai x ko ia. Ai ana ai trick hota ata mai ke ta feel unknown. O koe ke hata value, we have no value. Ka au toki tānaki mai waka te tawa koe tu ia mo hou e kipa toki equal ke tolu, ke common value e tolu, koe uhinga he kukau ke number 2, tui ho eiki ua. Pea name lewa e waka ta e name x, o maua e common value koe tolu. Sio ki ai, koe uhinga ke uhanga vete, a common value koe, na lava ke talanoa ka akrisi. Common value o kua, o kuwhia mao ke ai x koe ke ha, ke taha. Tohi, to o x ka o mai koe taha, tānaki mo I wā, equal ke tolu. Ka pau kuwhia mao koe hu koe aki, kau taha kona koe koe, paka kona hu koe koe whia mao ke ai wā ke taha pe. O ngā whoko no pere mo hau, koe ke lava ke ai a mea pei whare area, he kei kakai pa kei no pere, e ke iua mau pe whaunga e whare area. Ka kapau koe uhinga koe ai e wā ke taha, koe common value whi mau ke ha, ke o mai ai x koe koe nai a koe koe ka tek tau tolu, o kui kai ke ha tau value, ke ai ke common, koe uhinga hai koe common value koe ha, koe tolu. Koe x plus 2 equal 3, koe common value koe tolu. Pa neonga whakatutuunga katoa, ayanga tau nofo ko he society ka oktoton ke ha, oktoton ke love thyself, hange ko ha, love thy neighbors as what? As you love yourself. Ofa ke taha ke he, o hange ko ofa peke te koe. Ka ofa pilorevo, e tu mai pia pilorevo ta
ke fui vanoa miliona. O ku tokanga ma pilo levu ke, toi tu mai na pilo levu kia mono mai e ne tangata ko sosaia moi hau ke ne to ate fu ua fitu miliona. O tokanga pilo levu kia, ke tokanga ma pilo levu kia. Ko uhinga he nai trick e mea varea o kuha, o ku ikai ke noni ai ha, o ku ikai ke noni x, ka tok plus e tu pa equal ke ha, o ma o foi common value ko tolu, he ku kawa ho e kipa ku kawa mo tui. O mo sia, ko uhinga me una faiteria pe he ai pe, e mea ka to ko e fonua he ko uhinga ko ya, ko common value unknown ne taka ya, known beua. Ko no uhinga pe he fra mau anga, o ku ikai ke ha, o ke mo ua no pele ka ya, mo ua pe mea vale he ko uhinga ko ya, o kai ke noni a x. Ko x plus 2 is equal 3, ko common value ko tolu, ko uhinga he ko ha, he toki kau mai ke tu ipa kau mai ke no pele. Ko ku whaingani, ke hanga o vete, a tala no ai whahinga tohi, na whahi e helo go nika te tau tolu. Ke lava ke tau hanga mahi noi, ho tau mahu inga. Ke ua na hau hataha lohi aki i koe, o tala mai ke tōki lalo puno, o umahe vae, o ku kai ha common value ia, ke ko tangata tatau pe ki tau tolu na whao he otua, and they have the power now ko uinga ko ya, ko tamate, they were sitting here now, seated I mean ko assassination, tamate aneafi. O ku totonu ke ha, ke mo mahi no ia, ka kai whanua ho mo mahu inga. O ku ikai ko ha mea vale ki mo tolu, o ku ikai ko ha uhiki ho mo whanau, ko mo common value o kua, o ku whia mao equation ni ke taha, plus 2 equal 3, common value e tolu, ka ua x plus 2 equal 3 he o ku ha, o ku ne hangai in talamai ka te taua ko kata mahu inga. Ko kata mahu inga. Sai, tuku ke tala noa, ke value na hanga, whai research ko ni pa kumi, hanga hono related te value ke whainga mo ui koe tangata, pa te ulawa ke tala noa ai. O inga ke mahino, ka te mo tolu, a last word na e whai he tangata ko ni. He mahalo ko mo sio ke ngaue ai, movement ni he taimi ko ni. Ko movement ni ko ngaue a grisi. Ne kai ki hao agrisi a whao ha pāti. Ne kai ki hao agrisi a whao ha koa timi. Kai. Na hao agrisi o ha o whao e mea kui koe ha. Koe movement. Koe uinga e mea ko tauta ngawe. I e mea ko ia koe uinga koe ha. Koe ngawe agrisi. Koe ngawe agrisi na e whae movement. Ne kai ke whae ha pāti. Ne kai ke whae ha koa timi. Ne kai ke whae ha whaka pui i mai me kakai kai. Koe ne ngawe na e whae katoa ia i he movement. Sai. Pea ko ilo iko e au na aku ilo e au e fo itohi ko ene tangata iki i he ki mua pea toki hanga whanau ko na koposi. Naku oku iwi ngā ue pea oku. Nau whenga ke honga putu ke ta kakai katoa pa whenga ke hanga ko ai kua umai ke taimini ke tau ofa ke masiva. Ta ofa ke masiva ko fe mauia ke hanga demonstrate ai foi last word ai tangata ko ni na nga live mai matau tolu ko common value ko love the neighbors as you love yourself. Ko nere fa o se na tangata ko ni na ne toi he la I pepa pa ne malolo ko ngatanga ya ne toi I mo ui ko ni. Now si o leva ki hono kamatai ai kono moni na fai ngata. Wai kakaya hena, family o mautolu, tae family, kaunga ako, kaunga politikare. Ko nau wkirea nau tolu whaita, hafua no whakahela e kakai, hafua no whakakavenga e kakai, kaukai koia. O kai ko foi whekau ia, ko foi whekau koia. Common value, ko love thy neighbors as you love yourself. Sai, kamata to koni koe ki he kakai koe ki tonga, a whai asiata mo mafi, a hono hulu I mai koe masiva, ko te eki pe koe ke hulu e masiva koha, puna mere mo sione mo tevita, alo e lau afe, alo e lau afe, alo e lau ngeau, alo e lau ngeau, alo e me a katokatoa. Koe alu ko ia ku ke pehe o ku toi ha mea I api kene kai, hala ia. Koe ka hane toi mea ia ana toi api kene kai. Ka koe ha mea o ku neanga whakakouna ke ave. Ko ne whakakouna koe ke ave koe common value. Koe fo I uho
koe o mafa tuki o ofa whakasisu kalaisi aina e pekia sisu he kolosi ka tau mo ui ko he fo iongo ko ia o ku mau ia I loto he mafu pe o ku kai ke mau ia he e wa pe o kai ke mau ia he tolu ka o ku mau ia he X te unknown koe masiva o ku ne mau e ia ai fo iongo ko ia ko fo iongo ko ia o whakasisu pe whaka tene hanga holoke mo unga. Tene hanga lea ke tahi ke hua pe ahua. Pe lea ke tahi ke mamaha pa mamaha. Ko fo iongo ko ia ko loto ke mafa tuki. Ke te ki mautolu he koe. Tohi e tangata ko nipa ne toki malolo ke ha. Common value ko love ha. Love your neighbors as you love yourself. Pako mea aia ko loto ke to wai kakai ni na whakaaluma tamai hala ko principalo ne kai ke hanga akrisia o ne kai ke hanga akrisia whakakawenga e kakai o ko lea mau akpe ne kai ke whakakawenga e akris ki mautolo na whakamole ki pe akris ene miliona ia te ia pe whakamole ki pe ene sirini koe ke hopo alu ki muri aneo fai e peni ki na e fai e akris e mea koia ko whanga ki ngutu ko tala mai ko ne kai ke whai agrisi ko kakai o whakaluma ko ke anau mea e lava whai kakai o ko ke nau mau na tole mafa tuki o whaho nau mafu kakai o loto ke nau o mai ki nau tolu ia o pehe ko nau mea ko tala mai mo oni kai kana e hoko benga hi mea ia ko ia e konga ko o ko ka ne toki hoko ana ia en ka pa te mo lau e folofola ke mai no ka te motor na e hoko ko ngai kakai ko nau o mai ko whai whakawhi adungi ai ngai mafu koe o ofa na ia pe kakai pehe time koe pa koe me ata ko malatu ia kare time fai ai kakai to man mahalo na ia tola ia motor na fikau motor ke mo lau e to he ne mai ya fai kakai fa tala mai ka te au tirila tu koe kape ko kape tu koe kape mau alu matole ko ngai kape ka mo fa nongo mai ka talate mea ko e ha ko ne mai ya ko ke langa ko fu afonua ko se salema ko hinga ke malu e ka isleri lo tonga ko langa ko fu a na lahe oho filio tamate ipe ka isleri lo tonga ko langa fu a pa ha me ane mai na ne talange ka isleri ko mea ko ane mai na tange ka isleri ni mataha ngawe ni mataha fu here tata mate mo siu ki ai, mo mare mo tolo tala mai ke tuke kape. Ikai, ko tau fai. We are in a process of transition or war ke execute a mea koe na tuk mai agris ka tek tau tolu ke ave ke fo ikau vai taha. Pa ko mo tala mai koe ke tuke kape. Hange ha mo tala mai mo tolo ke tau ngawe ta hele taha ko inga kaya. Ka hau pe filio tamate ki tau tolu peha. Pa tau mate pa ke ose tau ngawe. Ko ia ko kore te ka tek motor o ko ke upeheni au o sai ka ko talat ka tek motor ko pau ke lue fata ai ngo mea ka to ai ko pau ke lue fata heleta pau ke lue fata profanity weti ko pau ke lue fata ale ka ka pau ke lue fata ai ngai mea fe ka ko to ape I hala fononga ko ni e ko hinga ko ya ko ngawe ko ni fenga ta o ko ke fai ngo fuai kai ke ko to o mai ko ni ke hanga o fenga ke describe ka te motol ai uho mo elito o me a ko common value puna to taha ka to pe mulini sio ke masiva kai ke fa makata ke ki tahi ne ko ene puke no mafu fo ake fu me alele kai ke fa makata ke api ko me hono fare mo me ali e fu to loafe America kai ke fa makata ki apa tangata langa pa tangata ave fu to koni taha mano fa o fu container mano to koni ke taiolo sisi ko mano to te ne mano ke awaiva everybody is what performing here he ofa koe mafu ofa koe mafu he ku whakasisu he koe uhinga na pekia ho tau whamo he kolosi koe ha koe fo I ofa koe ia pe kai ke ongo ia ta whei laulau ko toko taha o whei laulau ko ia pete ne ilo ieni ko ia pete ne ongo ai fo ilanga mo uhu ko ia ai mafu I he ofa ko uhinga ko ia ko uhinga he kune mau ai lau mari whakasisu he ne mo ui e taimi ko amana ke fuaki ai ko ongo ko ia ko ongo whakalau mari ne ongo ave kusiri niki he kauhala ka ko ngoi pe ko whei mari e ko hai kune whakawhei mari e iau whawhai mari ai o tua e ko uhinga ko common value ko ia love thy neighbors as what? As you love yourself. Ko amanaki e mahino ke tako toa pe kutu mai ke whakawhi atungi ai. O ku hala, ko whaunga hala o whai ake kai.
koe ka whaunga hala, koe whaunga nia whakasisu kalaisi. He koe ala kakai ko nau taktaha wareti, o koe ke ilo mai mafia mo asiata mo mautolu katoa, ai kakai ko nai tokoni. Olo fasaten me tilila, tolu ngeawe ave ke kia manu. Tilila, koe osi ota moa mo hafua, kiki mo mea katoa ave ke tokoni ki he. Tilila, koe silin, olo fa koe ke ilo hatae kakai. Ka koe uhinga ok whae tānaki e hai, ok whae he ha, tae ha mai a tānaki. O tānaki ha isteri ok whae e hai, whae tae iloa koe ke ilo hataki ai. Ko ia oa na amo pehe mai, oku ikai ke iai ha mau o ngoi, i ho mau mafu, ai more ok mau whai. Ok mau o ngoi, ka ok mau toi o ngoi pe e mau ha, satisfaction, ok mau nonga, ok koe ke mau pehe te mau mate pe, te mau tairiri au e ko awa te fufitungi au e ko osia kau fefe au i kai. O mau e nonga, he koe ofa whakasisu kalais, o ku whai mo mau mafu, he koe mo ui a sisu na e ha, na e foakia, te ki hatahe a mau tolo e mole ne mo ui, i he toko ni katoa ko whai ke kakai, pakapau te mau lava langa katoa tongana. Ko hame au toi, ko hame e ta e fia hataha, he langa e masiva, e fia tupo wono e kulanga no fonua, aluhaka no fonua me poverty level ki olunga. Peka pau pe toki ai nau toi nau mea fe mau pe ke mau lalo pe ke tokon ka nau tol tak tai whakasisu ka laisia. O fe mau ke tau mo uiha, fe mau ke tau mo uiha society o healthy. Pe ha, pa tau mawahe ake me ano, tau mawahe ake ke hawhare piriki. Pa neongo oku ke iai pe ano i tua. Ka kuai pe fai fatongia family ke nau hoko ato e anga nau mo ui koloa ko tokoni ai mumeni ke ha ke fai e ngā ue koni. O whea mau e ke whakama ala ka te motol ai tokoni mo ngā ue koni whahe mumeni he koe ka ngā ue tai aunga o ku aunga. Ka sai ka tau whoki mai ki he value. Ko value, o ku iai ai o lava ke hanga o classify value in 3 categories. E foi konga tolu. Ulua ki ko personal value, pe ko co-value, pa ko wako universal value, pe ko whakamaman lahia e value, pa ko tolu leva ko moral value. Pa mahalo sai ke hanga o ai haki whakatata, ko personal value, ko value he hanga kapau taimi ko hanga he tamai o toka ngai no family. Ko personal value ia. Taimi ko hanga he whae o toka ngai ne pepe. Ko personal value ia. Taimi ko hanga he family o take care themselves. Ko personal value ia. O value ko ia whe mao ke mao he society. O whe mao ke mao he society hanga he personal value pehe. Universal value, ko universal value ko value ia o kai peke lo ia, ko tau pehe. Ko mea ko loi, ko mea whakatupu mau mo oni, Ai a kok whai ko he kau politiki. Lahi au pito kakai, o nau hanga seni mai ka te au, e ngai lau whai kakai ka te au. Mostly e lau ko iau ku loi, porque mostly e lau ko iau mai konga pe, o kai moonia ke fo itala noa ko ia. Pako no uhinga ia mea o kai ke respond au vave, toki ai pe mea ko alpe ko haka ke paurea. E ko uhinga mea o ko satisfy be au ia te ko guako ako mea ko ia, talo e lue mai ne me tau e wha. Kwa wela o kawa he hoti au pito, o ne pato mai pe me ai ko hange na hange pe ko saloni. Ka ko albeta i mimo ko ako mo ko iloi o ko ha, o toton ke hoko ko hataki mua i he ngā aue pe moelea. Ke kamata ke urea whakarere, ne ongo fiu whenga ke ai, pa kai ke urea pe during lifetime, e toi lava liriu, hoko e lelo pe ni, ka kai ke tuia e toi lava liriu. Kai ke, ko universal value, ko e te ungawe ake mea ko loi. O kai lewa kau politiki a hange ko na koku whai koe e makanesi mo mea. Tala mai o tapu i langa whare i tonga pe tala mai o kua. Koe fu mea kato ko loi. Tala mai ngai mea kau ke whafofonga koe, kau ke whafo. O ku tau fie mao ke tau tala noa ha mea o ku mo oni kai lava ke ha, ke maintain ai ha universal value o foi mamani koe ni pe koe tonga.
He kai ke lava ia ke ai universal value ia o foi mamani ko ni o ka pate taunga ake mea ko ia ko loi ko mea ko lea mau aki peta tau ai pepa ko ai akiri o niusika ko mo ni ia lea ake mea ko ia ko mea ufe mau ke lea aki pa wale mo mea taha ko ai ko ngai taha kau mea bene patoa fa wai pe pa fa tala mai ka te au fa pe mai ka fa aya ka te au tamai la yo ta no fa mahalo tilila wa ke ha evidence ya I don't know where that comes from ka ko lo ko that's the legal part o e hopomo justice you fe ma ke aya eyewitness and all those kind of things but excuse me ki mu aya ku pau ke ai allegation pau ke ai motive ko pau ke ai motive ke fai me ai ha ke fai me no try theory pa pau ko o to ai allegation ni mo mea katoko ya alo ako kume evidence ka provide ha pato kropolo allegation ni alo ako kum evidence o mai ka o te ke hao o whakanga ai mea o kuha o ku fai ko uhinga ko ha na iai atamai mo whakakau o sio ke fo i mea ko na e hoko o hange ko ni te tano ke ko tano ko ni he kulahi e whanga ki ripati ko ape ko ha fai mai ko lo ya tata ko lo ko ke Ena foi me atahana na ha o ko uhinga ko koloi atata wa fitu miliona mo me akato ko ya ana tano ke he polo kalama ko osi ko sio atamai ko to ki matala nge mololoto ange ko enesio tenesio pane pehe ko ha uhinga ai disqualify a piti kato ya ko moi ai piti kato na fai ko ke moi ko ke to ngofu ke fai ha a piti ya ka foi o ange pe mafai ya ke ya o ange pe mafai ya ke fai recommendation ni ai fai recommendation ni he moi o hare vai o ange le vai ki he kautama ko foi komiti ko ya ko foi komiti ko minister moi ko fa ko minister pa anga pa mo po hiva tone to paremia to ka ta piti ko ke te ka piti recommendation pe e moi ko fenga ngawe anga ko te fenga i company ko ke na fai tan hala recommend mai me moi o mai pe ko ya o ha recommend mai pe minister moi to help pe minister moi o ha fai tutuni there was something wrong there Pero no tufa goi pa angana ha. Tufa peke kautaha e minister moi pia mohai. Pilo levu pia mohai nuku. There was something wrong there. Neong o kui kai ke iaia ha whakamooni o kui ha kovi. Pa kau loia matata muliniu na o silava na toloha. Lo silava na tolo sio ke ha. Ke nau hanga use ai ha. Use ai mawhai pia mo koloa e pule anga ke ha. Ke nau personal gain. That's illegal. O illegal ia. Ko personal gain ia. O nau whi mau. O nau whai koe ngawe katoa oha. O mai. To e piti minister moi. Komiti minister moi. Company ko ne fai koe ai tanu hala minister moi. O kumo sio. Sia ke koe ne ave koe ke pankele whakalaka. Mari minister moi. There was something wrong. O koe mea ku halai. Ka koe mea ko ati miok fai. Fai mea ki ai ko ati. Kai. Kai ke fai mea. Kai pam hana fai pia mea. Kai ka fai whakalongolongo pe. Ka pau he kai ke mo follow he ngā wena fai akiri se protest. March. Lue. He kai ke successful ha mo mea mo toi fai. Kai. He kumo sio ke pota puleanga he taimini. O mo sio ke hae puleanga. O si tu fate ha. O si tu fate pachetike ha. Tu fate pachetika te motor ke anga mo feedbacki. Ai ko atu ko mo feedbacki pa ne o normal pe a distribution pe he before pare a pacheti. Ka ko ate puleanga ke ha. Ate puleanga ke mo hanga o sio I ai ha. Ai mea ko te mo hanga ko kuiri ko I fare ale aka ha. Ka lava ke nau me ke nau tariki ai ke mo tau pe ko ki fare ale a o ha. O se nau tariki mea ka to pe palot he nau to lahi osi. Umo sio, he kai ke mo survive mo tolu ia he koe winga koe ya, koe fu manwhekai. You have to dance with the manwhekai in order for you ke get close ke neki koe manwhekai ke sisina. He kai te ke lava ko dance mo ia kapai kai te ke protest. He kai te ke lava ko dance mo fu manwhekai kapai kai te ke hao ate mumeni ke mo lue. He kai te ke lava ko o dance mo fu manwhekai. Every week, ko malanga ake mea koni. Every week. O se wikosi, tau sio ka mea kai. O se wikosi, kai peke tau sio ka mea. Paneo na ai ke utala no he patseti, ka ne kai ke utala no he patseti, ka tu ke fai, tak taha fai ne ngawa. Ilo, pang mo ilo. O ku toko taha pe ko peti peten pa. Kai ke wha tatari se aus. He ko ilo ilele,
ai qualification ka siasi. Ko siasi o fatutama ke apito ke mbea ko patseti ko ke hanga kakaya tola. Pa ko siasi ko no natula pe na very calm. And that's the only person o ko ilo itene challenge e patset ko ni. Pe aku pa I can't wait ke huki fale alea ke usio kako siasi. Kako ku kole ata tek motolu ko atim. Ko ha mo me ak fai e time. If I were you guys, he kai bete guli awi afu for you budget. Te aya ha tactic aketa. He kai te guli ha me ata te tari pe ke to alpek fale alea. Ke o na na to hanga riliu ha fo me. He was natula kaka. Aya ko fai nga ho ko ya. O toton ke ma o he to ta fale alea ko tope. O ne hu fai nga we. Kako set mai pule anga ha, li mai pule anga foi patseti ke mutis kasi pe tu ataya fale alea. O ange kato u kuili mo u question mo me kato ka na auto. Pe ko na mele fai ki mo pe ha ko na os fatonton. Fatonton we o fa tatau quietly ke ona fanongo ke kakai. Ko foi me e ko tokango ki ai quietly. Po me ako na ki tanga ta ko na ko maten te tok ta no ke he ko nga fa muy. Sio utawafe ki ai ka ko universal ha, ko universal value ya. Ko fe ma o ke ha no foi mo oni, no matter what, no for ma be mo oni. Ko value no ko moral value. Ko moral value ko hanga fatata ya ke A B C D. Ko moral value ko A o tu ia i loto foi sia kare va ewa o i kai ke toi plinkia. Kai ke toi vai ke to ma firms une ilo ene mea kono crown ko tu oi pe ko pi le va va eta ki loto pe ha va eta ki tu pe ko si le va ko si le va no foi tu o ha o puke va eta ko pi pe ko di le va incapable ya ko pe ke de lava fa me o ko ke ya fa te tu ai ki ai o ko pe ke de lava fa ya me Ko whahinga kakai whakatu tā maki e ni afe, ko whahinga tu whakakai whakatu tā maki e ni a pi. He ko pi o tuono wa e taha ka ei oha, o piki a ei, pa tuono wa e taha ki tua oha o si. Pa ko taimi pe ko piki ai ko a si he wa e ko i tua, o make sense ano praipi, o anga e si hane pa anga e taha miliona pe hanga e si o anga ne aptuku hau pe hanga e si o anga hafua koha. Homo vai o ei ko me loto na tu fatamo homo vai o pi ko na tu fatamo e oha homo mai ki tu akasi oha increase number ko asi fatu ta maki ta ko hai ko ei pa o ia e ka fa fofonga o pehe ya tek tau tol pa ko ke tau toton ke tau ave ka kai pehe ko o fili ho tangata ko pa ke fili ho tangata fare area I moral value hata ko to hono vai ve eua oha o tau kawe e common value ko love thy neighbors as you love yourself. Ka iai ha whakafofonga pe krepia ko tangata ya o hoko ko e fefine ya o hoko ko ho leo ke whakahoko ki wharea rea kakai whonua. O wana mo te whiri ha taha ko pi o tuha wa e taha ki loto pa tuha wa e taha ki tua pa o wana mo whiri asi o nofo I tua pa ko pi disqualify au pito. Ka ko hanga ni o at ka tek motol ai ngahi veri ko fenga ke hanga vete ai me akato na tuku mai Samuela a Chris pohiva ka tek tau tolu ke ulava ke hanga whaka pāpātu ai me te wala o ki ai ka toki ai ka kaete na vete na to ngai uhinga keke ko fenga ke ha ke ma o common value ko ko ofa ke masiva ai fai ngawe ko a krisi ko movement ni e taimini o na te ha o ngutu mo fie poto mo ta ko ke ane me ke ha tala mai ko hala fo ngawe ko ya he tau si o ko lele I matangi o ko ko faka o tu fo ngawe ko common o struggle common struggle ko masiva ko ya fie ma o viviri Fema o haki lai piliki, haki lai sima, haki veni ke, haki lori mak, ha mea ke totong si yako whanau, ha hama, o koe kakai lai a tek motol, pa te urea tai rewa ka tek motol, o mo ilo I au. Koe ngahi emaili koe toko ni mo messenger koe totongi, mahalo mo whakatoka ngai, koe wrong person ya, ke hanga tahtesi,
O ku kai ngata o ku mau pe lau mali o totonu. O ku mau la ki fetakai holo ki mau he messenger. Pa o tok lava toko mai toko taha ko ia. Pa ko ilo pe o se ngai kakai a tek motol ko mo mai o mai ngai mea kuloi. O ko kore at ke oua te mohanga o pa usi e ngau e whaka otua. He ko hai pe kovi ki ai. Ko ki motol pe kovi ki ai. Koe ko mautolo e kovi ki ai. Ke lohi aki e ai totongi ako ki heta. Ko totongi ako si pe. Kai o mai atala mai ko totongi ako pe. O koe kai ko haku aia ke whakamā. Ko ku aia tue ni ke nofo, ke universal value ko loi, ke oa na adopted. Ai whaahinga mea ko ia i he lifestyle o e tau ngāwe. He koe ngāwe ko ni ke toko nia e masiva. He koe ui ngā ko ia, o ku whaka o tua ia. Koe masiva o ku ha, o ku whaka o tua ia. Pea oa na ke whenga, ke hao mo tae value ko ia, ke hanga o destroy ngāwe. O koe ka mea gulere kai ngā tonga, o kovi au pite mea ko ia ke whai i ngāwe koe ni, pa neongo o se ai ngai case pe, ka kulapo sort out, e au he messenger pe aus. Kai ke, mahalo koe, ko kuhanga ia to o mai ai value i he konga lalahi ko ia toro. Sai, te hoko atu lewa, ko ku tala noa koe ni, kai osi kau hoko ke ngai keisi koe koe no pere, ke lava ke mahu inga maaria ka teki mautolo, ai fo i polo kalama koe poni. Sai, o hanga lewa whao o to o mai lewa ai fo i mea lalahe nima, ai a te upehe koe cornerstone ia o i value. Ai nau to mai lewa nima koia, ko nima koia ko integrity, accountability, ko intelligence, pe mo preservation, pe mo discipline. Kataki, taime taha bawe kulea. And then I pronounce it wrong. O to mai lewa category ko ni nima ke lava ke tau lava ke tau lau ki ai. Aia category ko ni nima ko pehe koe cornerstone ia o value. Mana tu ka tau whengan, ko whengan ke talanoa ki ai, ke make sense, ai tohi koe tangata e ki whakaosi pe ane mālolo. Aia koe ulua ki ko integrity. Sai, ko integrity une whai pe ia mea kou totonu i he taimi katoa pe. O tau whie mao hakakai mua kau whafofonga wharearea, o nau mo ui integrity he taimi katoa pe. O nau whai mau pe mea kuha, nau whai mau pe mea kou totonu i he taimi kotoa pe. Ko eku tala noa koe ni kau kau kakai whonua, te mo lava pe o tāna ke mea koe ni, pe mo hanga o sivi ake kau whafofonga wharearea. Ane afi nai kai kaha mea pehe, nai kai kaha mea sivia, he ko si ngata anga pe iwi tangata ik paremia i whakamama koe ne atka teki mautolu. Pea koe ahoni o koe ngai kakai toko lahi nau tuu mai o kaua iau ke lava ke malangai i atu ai mea katoa ko ia ke mo lava mai noi e taimi te mo whiri. He ko tau palo pale mai ahoni koe ha kono ave kakai hala. Kono ave kakai hala ki wharearea, ko tau palo pare mai ahoni. O whie mao ke tau ave ha, o whie mao ke tau ave kakai toton ki wharearea, ke na woha, ke na woha e mo ui integrity, kai lava ke ha, kai lava ke iahi universal value, moral value, o kau whafofo ngai wharearea, o nau nofo mau pe i he mea kogua, nau nofo mau pe i he mea kogu mooni. Ka te eki pe ke ofa te deputy prime minister haia, pa moi prime minister, pa moi minister, pa he ke loloa. Te alua uia. He ke loloa. So, o whie mau ke mo whiri ha kau whafofonga o kua integrity. Pea mo hataha pe. O ne mo ui aki, ai whainga mo ui integrity, o toton ke whiri, ai toko taha ko ia. Ko hoko ke aika accountability. Accountability te ke kua taha o ne whaine circumstances, pe ne whaine ai foi mea katoa ko ia, and always hao mo better solution. O ne hao mau pe mo ola ko o lelei, ki he foi circumstance, ki he foi mea ko ia.
Ka ilonga whakafofonga pe ilonga hakakai e whanua o nau hanga provide ha circumstance pe kai ke nau o maya best solution pe ka solution o glelei ke mea ko ia pe aku ia o kai ke hani accountability ana ke mea ko ne fai whakatata ke kau whafofonga whale alea ka pa o kau whafofonga e kai have no value Wai ka nau value anau tolu kwa ke naua o nau o nau tolu kwa ke nau te fongo nau tolu kwa nau accountability o nau accountable ke kakai ka hiri ko ya ko kakai na ne ave nau tolu so accountability e fai ke kakai o ko accountability ke tu powono o ko accountability ka nuku o ko accountability ko ka nga fofonga fale area ko accountability e fai kai ko circumstance ko hai ko kakai fonua ko circumstance ko kakai fonua provide the best solution ni ke kakai fonua So, ko yanga ia ai e kufeinga ke hanga o vete ko ni koe ai common value ko ai na tala noa kia aklisi. Ko fika tolu tau behe ko intelligent ko fahinga to onga mo uia ko fahinga to onga mo uia always hange ko ni ko taha ko taimin ko patoa krobolo ko hange ko me nofo ma ko wilo ko falala o me talano an ke falala ko wilo ko falala ko mai kat katia ko ngawe pe mata ngawe kakai ko ngawe pe he mo ngawe kakai ko muy atia ko ngawe pe ki mu people now always look up ke te au ke fai a first move ko vai pe aku mahu inga ke ha o mahu inga ke mau hataha pe o ku mahu inga ke iai ha falala e kakai e fai ke hai e fai ke kau whakafofonga whalearea ke nau amanaki koe ha ke nau amanaki koe ko whalearea e ku kai ke ongo mahare o ia ko tāpune whaleia mo mea katoa ki whakawa pe pa tāpune nau o iloi sai pe ia na ilo e na toko siasia was manga va eta siasia tau tali tau tole was fai siasia foi mia ko tau tali he ko mo are gu ni was fai foi mia ko o tau tali ta toko vo sai te ne whakahu e mia ko people are always look up ke ta intelligent o fie mau ha kau fa fofonga fale area te nau mau a ngai value ko ia te nau mau integrity te nau mau accountability te nau mau intelligence o fie mau he kau fa fofonga fale area ke yai kau fa fofonga fale area ke yai hata pe yai leva te tau lava ke tau sio ke ke universal value pe mo moral value ka lava ke tonu common value ai kakai masiva ko nau fili ki motol ke moha account pol ma ka te nau tol ka o kai ko ate mafai pe ate pe mafai pa ke pe ko ke taki ko o kai ke taki ai ke to mo uto ko ka se vaniti ki motol you are the servant of the people ko ka se vaniti motol ai kakai o kai ko tu ko te pe pa mo ke lava ko fale area pa ke pe ko ke ata aloa ko no o ku ia e kovina nite na o ato he kakai ka te ki motol makatu unga he ngai me akato na mo mai o malangai ki kakai ko ilo ko motol ka to ka ko ati mimo ka falare ku ia ya mo palani ngau ku o si troha mo palani ngau ke wafe wata wafe wano wafe wata kai ke tu ko si ia palani ngau o ku toton ke ia palani ngau he ko palani ngau e tro apia mea to apia me vision o ku ia ho vision but dream about that vision and then you put it into plan and then what implement it kono fo wa henga ku ge osisio takai o kwa ya no ko masiva ko ha ko ala ta movement e time ko alwa asiata mo mafi me kolo ke kolo he masiva te ki ya fa fo fonga fale area e hu henga fale ka to ko o ku hua mafi mo asiata ko ha me ku rifia ka pa ku ala movement ia mafi mo asiata fe ka siate movement ko pensiman fifita lo sarine ko vosa ko mo are se misisika fe ke sio atu ai movement ko mo tolo mo fai ngawe ko ka ko hinga ko fa fo la he ko he ko more accountability o pe o ko hanga mai fo itao ya ko kakai o accountability at ka te mo tolo hala lai fa ka uli ko fare area mo ka fa fonga fare area o fe mau ke mo accountable ke kakai pa pa ka te mo accountable ke kakai pe
Ko tala no loa, ta no lo loa wa fe wata. He ko ku whakamahino en ke kakai, ai quality mo veri u ko o whakafofonga wharearea o toton ke nau mau. O kai ko hatahaya ku lahe ne paanga, o kai ko hatahaya taha na e whei lau. Ko hai na e whei lau. Ko tangata na e whei lau ko ya. Ko tangata aku ne ilo e halafononga oia o e common value. Ko common value na lau kia ya hai sami wela akrispo hiva ko ha love thy neighbors as you love yourself ko ha ko hu fare pilisone amoare kai ha kai sio ke no fo ha pia muy e hala fononga ko ya he ko fei lau ya ke ha ke ka hau o mo sio ki ai ko uhinga ai ku ai atohi ko akrisi I he whakakau ya ko a ako sai ko konga hono ni mako disciplined aya whakakau foke toko lahi ko disciplined te tau te ai ko te whanau ka ko discipline ko ngahi me ko me ai wako I were taught o wako ia ka teko wako I ka teko ke ona ke hanga tonu te hala ko o hanga tonu pe molo he luo to so ko discipline it has ko me ai wako I ka teko it taught to you over and over again hono wako I ka teko ai me ako ia pa to ki lava leva ke ha pa to ki lava leva ia ke hoko o ke ngawe akia ke hanga producer ha solution pe mo find the truth ko disciplined ko me akwa ko ikate ko ke lavai o maoe mo oni ko me akwa ko ikate ko ke lava ha lava fipaki mo uini pe lava ke tau ke truth he ko uhinga na na discipline ko na ko ke pe na discipline ko ke ha ke o na prime ko ake prime minister pa ke heke na discipline ko ke o na ke sio ko ka nga fa fofonga pe mo pe na discipline ko ke o te ke fa professional jealousy na discipline na ko ikate ko ai fo very ko ya na discipline ke te ko pa understanding ai fo me akato ko ya peteke ya te ke tawa ke mo oni te ke tawa ke solution ko toton ke au ke ai ko ya ko mo oni ko toi oku fe unga e ko hanga malanga ai fo visone ka tuku ke tau hoko atu leva ke konga ulaki ko malanga I ko visone ka ko malanga ai fo konga rea ko whaka osi he tau tonu ke fo ka venga ko pa mo nga we ko lotonga fai ko movement ni he taimini sai ko konga ulaki ko hopo ka tui lakepa ko me apene o mahino au pito ka tek motor pa te hanga to atu ai foi hopo atu lakepa mo hopo alasike mo hopo na tui vakano te hanga tala no fakatahai pa mo hanga leva refer ai ngai me akato ko ya pe te mo lava o mau ai common value o ngai me akato ko ni na tau to ostala no ki o mo lava ke mo sio o we I love thy neighbors as you love yourself te mo lava mauha common value I he ngahi hopo ka hatoa koe ni sai. Koe hopo ka tui lakepa, lolotonga koe hopo koe atui lakepa, koe lao koe ke mea tau, koe ammunition loa he ko tui mago fika taha hiva kupusi I tolu, I think, o tonu ma o ko talpenik manat me polkalama ngahi polkalama mai koe ki mua. Koe lao koe ke he mea tau, lolotonga koe te eki ke whai hia, na lao koe ke mea tau na pehen, koe mau koe, moha mea tau, moha mahafu, ko pau ke ngawe popula tau nima, 5 years. Pea koe ku tala noa koe ni, he koe ngahi mea katoa koe ni hoko koe ni, hopo atu I lake pa, hopo alasike, hopo koe na tui wakano, koe whai katoa he siana koe ni ko tui wakano. Ko kia te au, koe siana o ko toki nofo o sio ke ngai mea kata ko ni koko o ko mea hala there was something wrong here fa tatau ke kavenga ko hala ai ngai faunga ko fonua sai lotonga ko tu ko ammunition loa ko he taimi ko ya ko ngawe popula ta enima mo o atu I lakepa sai o ko eleva foi lao ta ko lao ya ko ke fili fale alea he ko taimi ko ya na lolotonga ha se ai a tu lakepa fale alea ko ma ko ni ko mo mahafu ko ni ave ko ni ko faka ho lo tonga se ai fare ale sai
Ko lao le va koe ki he kau hou eiki i e whiri whare area. Ka iai ha hou eiki o kune mao o kumo ua i he hia o ngawe pōpula he tau e ua. E more ene whare area pa kai ke te ngofua ke candidate whare area. Pea e ha, pea to o mone hingoa no pere. Sai. Ko ammunition law ai e whihi ai he ko mao mo mea tau. Ko ammunition law ai ko ngawe pōpula he tau e nima. Sai. Ka pau na e kai ke liliu e lao ko e. E hanga he lao ko e o ha. E hanga he lao ko o to o no pere o no ingoa. Pe hanga he lao ko ha. O i kai ke te ngofua ke whafufonga whare area. Ka koe uinga ku i lo i he lao ko e. Ka mo ua i he lao ko e. Ka kei tu ue. E ha. E alu ki tu ae, ka koe uinga koe ha, koe fu mau whakaatia kau no pere i whare area. O whea mau ke ha, o whea mau ke liliu e lao ia kai ha, ka lava ke inofo maintain ono hingoa, ke inofo peife, ke inofo i whare area, une tu kutu ia ke ha, une tu kutu ia ke whae koe kau no pere. Mo sio ke lava o liliu e lao, i ngai mea peheni. Te tau lava liliu ha lao, ke hao ha tau totaha ngau e pōpula, a ki tau tolu mea vare i kai. O mo sio ke common value o ku peha common value i kai ko ke common value ya he ko uhinga ko ya o ku fai e loi mo e kaka i he mea ko ni sai tu e ammunition lo ko ta o nima tu e la ko ke ka no pele fa fofonga fa le ale ko o na te la ka ke ta o ua ko ha le va ko mea na fai ko no mimio a ammunition lo ke ha ke holo me he ta unima o holo i fo pe ofia o holo i fo pe o ta pe ta uhinga ko ya ta o ta ko ya o anda ya he la o fil fale ale a ka no pele ko ta o fia ko ta o ua pe ni ke maintain pe no ke maintain pe no seat ke maintain pe moya ke maintain pe pa mono sea ko fale ale maintain ono sea ke maintain pe mono no pele he ko uhinga ko ha ko sililiwe o ta o peta ma o me atau pa mo ma o mahafu mo me atau o ta o ni mali liwo ta o ta pasi feia pasi fare are he ko uhinga na ya he ko uhinga ko no pele ko ko tuin vakano ko ya na ya ko ya na pare mi ha time ko ya oha o se foi mi ko ya oha how tu la kepa ya sai foi hopole va tahan ko alasike mo sio ke ko lasike i fale area na ea advocate mau pe lasike na kau mau pe lasike mo ngai fotu ko ea mo ngai fotu ko kakai popo i mau pe lasike ngai fotu kakai he ko ilo lasike ko ne ngo e lasike o tonu me ko ne popo gai ko no common value ya lasike na discipline ya ke no fo mau pe universal value ko ya ko o wa lo i tu mau pe ke me ko mo oni pe na hanga ai foi la tatau pe nai ha foi la tatau pe ko nai ai ko ka tu la ke foi me a pe ko nai ai ko ka tu la ke pa te ma wala sike ko ya ma ha foi pe mo me afana ha le va me ati va no nai fai me ale va tu va no nai fai ko ya me ale va tu la va no nai fai ko ya fa malolo ya la sike me feia me fale area immediately kone hala ya pe fa no fore me fale area pe ha si to hingoa la sike e ko hinga ko ya na si evi kente la sike mai kakai e kau mau pe paloti mo ne popo mau pe ngai fotu o fai ko kakai ko fai e hai mea ko ya fai e tu vakano no pele tu vakano sai ko tolu en ko tu vakano mo fanong male vaka talanoa a tu vakano ole kau ki ino tu vakano hopo he futiki te kafia ngo fulu fatai anga e ono pe fito ka toi foi me tolo ko foi hia ko tolo ko fa mon loi foi hia taha ko ma mo me tau pa foi hia taha ma mo mafu ko foi hia ia tolo na fa ilo ko tu vakano ko ki ai sai hopo leva nai ha hopo sula mo tolu ko ka ke mo mai noi o kwai hopo i be fra mau fai tu pe fra mau pe kwai le hopo sula fai tu une sula
O kuhanga he e sula o ha o whakahoko ai fo i tu uni ke determine pe o kuhalaia pe o tai halaia. Guilty or not guilty o whaia he sula. Sai, ko mea lewa whakamau o whai ko nea, ko mea lewa whakamau o whai ko nea ngā deliver aia, consequences koe oiha, o loa ko o si reading. O si reading, o si tohi e lao. O si tohi e lao, ke whamon loi, consequences ke whamon loi, consequences ke mahafu, consequences ke mao koe mo mea tau. Koe mea aia ahai, koe mea aia e whakamau o kutoton kene whakahoko. Koe mea koe e sula koe ha, koe mea e sula koe no determine, pe oku guilty, pe tae guilty. Pe anaiha, na e mao he sula oku ha, oku halaia. Oku halaia. Haolewa whakamau o ha. Haolewa whakamau o ikai ke ne hanga ia ha. Haolewa whakamau instead e ne hanga deliver. Ai fo I read and loa koe ko osi read, ko osi tohi, pia mohono consequences ki he lao koe ko osi mau. Toi hao ia o ha. In whai interpretation koe, na e whai koe he sula, o ne toi whai pe e ia. Koe fo I mea hala ia, e ngai practice ko toa kau whakamau ke nau hanga whakahoko. O toton ke whai ha mea ke ko atimi. O wha mo mea ke ko atimi. Ko ha mea ko understand ea o koe ke ngawe ki wharearea ia tek motolu. Ko ha mea ko lava ia o lea aki ia tek motolu. Ha mea koe ke mo whai ha ngawe ki ai. Ko e fuuhia ma mawhai ni o whai koe ni. He koe mea e whakamau na ea, na i kai ke ne apply e ia a reading law. Ka te alu ha, whai ne interpretation. O koe koe au ne whai whatongia koe. Koe whatongia koe ne whai ea, whai e sula. O si whai he sula ku guilty. Ko ane fo I mea nei toton ke ne whai ko ne deliver a tau tea o kuha o si tohi I ea o si tohi I he lao. Kana ane deliver I kai on probation. O kuha tau tea on probation. O tohi he lao ko on probation. O koe ke tohi he lao o wha mon loi ko on probation. I kai. Ka koe mau he wha mau a fo I mawhai ko ea me whea. Hei ilo. O tae whakalao ne ngā ko I o tae whakalao. Ka koe hea mea o whai kia patoa. Koe ki ha mea ka whafufonga o whai kia. Koe mea e kui koe ha. Mea e kui koe accountability moe ha. Moe accountability ke kakai. He koe uhinga koe ha. He koe uhinga koe kupuni mā ko osi ai ha. Ko osi ai mea vare o ngā ue he ha. I he hia tatau pe ngā ue pōpula. Osi ai e mea vare ko ngā ue he hia tatau ko whamon loi. Kau ha. How about you no on probation? Why? Why on probation at you no? Ko ha mea koe ke whaia ngā weke. Ha mea te hawa whakamau. Ke ne hanga interpret a lao ko ostoi. Ko ha uhinga. Ko ha uhinga whai pēa whamau. Ka pau tau sio ke mea nei whai aglisi. Common value. Common value ko love thy neighbors as you love yourself. Ko nei pai ko alo ngai popula. Ka ko tui whakanoia ko kuhaya. Ko on probation pēa. Ko haha mo mea whaiki ai. Haha mo mea ko atimi. O mo sio ke hanga no vai ki tau tolo. O mo sio ke mea ko e pa ko haha mo whainga mea e whaiki ai. E ai ha appeal. Kai ke he whaka pure anga ke he una wanga whakalere mea koni. Ka koe hae mea kau whafufonga whalearea e whaike mea koni. Ke toi hao e whakamaue kai ke neangai apply a standard practice ko os whai e mamani e kau whamau ko wanda apply a jury o guilty, kone guilty. Ko ha mea koe ke release e whakawhanua a tui whakano. Ha mea ele elai pe kau no pere. Na e hanga e tui whakano whanofo pe ala sike immediately me whalearea e ne mau halaia mo mea tau. Mea tatau. Ha mea ke whakalongalonga ho ngutu tui lakepa. Whawhanua. Ha mea koe te ke whimo ke action ia e taimini. Ka ika iko ngā koe ha. Ka ika iko fufoi ulu I wheke o kau no pere ko hai. Ko tui waka no. Ko sia nai nai ha. Ko sia nai nai whai ai koe ai ha. Ti solve koe wharea rea.
ko hai tui wakano ko sia nai nai fai ha tu fa kon ko hivano miliona ko hai tui wakano he ko sia nai kon fai kon ne mea kon ni ko hai tui wakano tu rio la sike ko hai tui wakano o ko ko me ake ke i heanga ai ngawe ai pure anga ko ke lava ta fa me ke ko ha me te tau to fai ke lava ke mo tokanga ke kai ngai me ko ka fa fonga fa le ko me ala yen e lo tonga ngawe popula me vale i me tatau ha me ku ngawe popula me vale to ni makaka kai ha pe on probation pe tu la te va noia o mo sio ke anga fra ofa kakai o fra ofa kakai uri ake na ngai family ka na o ngai popula he me tatau pe kai ko ya ko feinga pe ke si ita palasia masiva hange ko keisi kon ko soni e son tawelangi ko keisi son tawelangi o pen ko tamai soni ko yo blahi ka ko ngana sini ma vai ko ka me ko fuaki kai apie ka tawelangi ko ka me aiki ka ko na tole ma na me fu fare fu nga vaka mo fu container foi ta i mai o mai pe onge le vai apia mai si mo fu nga vaka kai ha si ta palasia masiva o mo sio ke tu ko ai movement ate langa ko fare ko so ni ko hu mai to ai ha o mai ka policia ta of pe atu ata piven fika langa fai pe langa pe ha o mai le vai to me fa mauanga o mai to me fa mauanga ke ta of pe ha ave so ni fa ho pilison ko ata ma so ni ki tu o mo sio ke no ta palasia masiva ka fa fonga fa le area te mo to lava fa me te mo to lava fa me pe kai ta palasia masiva kwai ke se ta ko ke skele me vai ni te mo lava fa ha me ke ka fa fonga fa le area ko ki mau tolo ni ko mau tu at mau tolo o alu holo he mana fa mo ngai district mo ngai ka kai ko na masiva siva ke langa ki na tolo ki olong te eki ai pe ke mo o fa nga we ko ya mo ngai vaenga ko tarike o ko tu ko osi e konga ulaki o ke konga fa mo konga nima ko konga no le fa o se proclama ko poni ko ngai me makei pa ko fema o ke talanoa ki he ngai nga o ko to be ai movement ko os fa hoko ta e fa laua ai me a ko e tokoni ke totongi ako totongi ke tokoni ke ngahi puke totongi ke me akai mo me akato fofu ato pe haloti na ala mumeni plieta mano come me akai se sia popo patangata taimini lo tonga na e fai hole tangi holo ko tai holo sisi na tana ke mumeni ta mano wafe ula konga ko konga faka osi ni ta mano fafe o ko fa osi ke ahuahi vai mahi nani lo tonga lere langa I veitongo langa I patangata langa I eua langa asoni bukau me akehe lo tonga fao mo container me akai me no usila aluatu ke ngai vai fonua kon na eto ai ko ai afa pe ako whakamalo ke ngai o whakato koe ke to ia hakurea ka koe whakamalo pe mautolo nai tohi mai ko sirine e kihe ko sirine e ke ko whamalo at ka te mautolo me a katoa ko alo katoa sirine katoa koe ki tonga telefoni mo mea ngawe asiata mo mea koe vahe a langa koe patanga ta whamalo atu he ofa nai kai ke uki hata ka ko musio ke ngai ngawe ko ngai ngawe mu meni whakahoko koe taimini ko whenga ke whakasio ai kai ke nau malava whai ha mea kai te nau tolu ke lava ke langa whangaki pare ke lava ke nau hawa me uha nau tolu na nau nofo he whangaki tapoleni o ku iai mo ngawe lo tonga whai he taimini ke ngai
ngai tokoni, he koe ngai tokoni, lahi au pito whikau aki mo misini vai he ngai tuku i kolo, o koe mo tokoni e taha ai ADB, pe koe pule anga, koe ngai ai panke, lahi koe mamani o whikau aki mo whangaki, mo tanke vai, mo mea katoa e ngai tuku i kolo, o where au pito, e ngai polo kalama ko look in kia he tai mini, e lava ke long term, e ne tokoni, ke lava ke tau kole whaka community, pe whaka vahe, whaka ki villages, ngahi mea ko ia na lava ke ma ume iai ha tokoni ka na tek nau tolko nau whia ma ngai tanke vai. Ko ia o ko whakamalo atu he ngā aue lahi ko toa pe ko lava hono whakahoko. Ko ngā aue lahi o tau hoko atu ki ai he osi ko ne aeni, e lava lewa ke tau sio ki he teu, ke tau whakangāua i mo open e office i totona tangata, ke lava iai ha taha ai ke nehanga handle pei tonga. Ko hinga ko ngai whainga tā ia ko toa pe kakai unau whi mau ke oa nā toi whetu taki mai ka tek tau tolu, kai whetu taki ki tonga, ka teki nau tolu pi ven mo mea ko nau tolu nau hanga toka ngai ai office e totona tangata ke lava ke tau hanga o provide hanga hi silini whiunga, ke lava whakalele ake ofisi totona tangata. Kui aipe mo ngahi me akehe, mo ngahi kakai, lava ke nau whanonga at ki tonga ke sio ke teu whakahoko ko na koe le tio mo mea katoa. I mean, ko lockdown yo ne keihanga o protect tau, o ne keihanga ta ofi, prevented tau tolu me hoko ai mea ko ia. Kai ke hea ko whamalo at ka teki mo tolu au pita ngai ngāui ko toa peku lava ki tau whakahoko, whamalo at no sila vai ni kolo mo lelei mo mea whamalo at ko suat ke fu container ko fonu mai teu alkitonga. O ki ailewa mo ngahi project lolo tonga e movementi o kune whai ki no sila, mo Australia mo Amerikani, ko e project ko ia ko developia e au, i he kusio he lahe tokoni a kakai more nau silini o whi mao lewa ke lava ke earn e takitaha vai whonua e ne silini pe ia te ia pe ai au lolotonga pe hoko mo kore koni koe kaungo we se nau fwoi toko naki ke o mai mo mea katoa and then I look at it ko possibility ia ke lava ke tauhanga o whai ngawe ko ia ke tokoni e tau whakatau e fwoi ngua e matu a ngowe o mai ki heni o toki whakatau atu ke lava ke mau mea hea tau se niti. Ai au lotonga whao e container fute wanoa Australia, ko moutolu ko na koe i tonga o whe mao ke mohanga o aveha mo whoitokonaki ke Australia, u lotonga whao, mo ngai family, lotonga whao lewa mo container fute whanoa a Amerikani, o lotonga whao moia o kui home, ai mo whetu utaki ka whane, fitu afe fotu ko ia une whae ngāue koe ni, ai koe aho ko whao e mea kai koe ke container, ai container ko Amerikani o whao e a monite, whao e mo pulelul, whalaite mo tokonaki, ai o ku tapune fo container he aho ua tolu, pe aku mawahe lewa mahalo i awa ni mape koe ua walu, ai mo tolu ko ha mo fo tokonaki koe o mai ko mo ngai family, pe koku o mai whakatau, pe ko hangen na kore mai whane koe matu ai teki mo tolu koe ke aha mo family ka whi mai mo fo i mea tokoni o mai. O mai mo fo i mea tokoni he koni o whainga maari epe, ai kau tamaheni ke tokoni, pe tau te whito ka te au te ulapo tokoni atu ko mo mea kai. O wailewa mo toko tahana o mai e ne tangai kumala i wanoa, na aku tohi eni e kāperi lanu mata, na ai toko tahana o mai ne tangai kumala e wanoa, pak osi ona whakamaketi, ka koe ke ilo poka hahi ngoa koe e sene a toi o silini, pa na utohi patoa ka te ke whetu utaki maha taha te au, o ko whe mau ke whetu utaki maha te au, ke lava ke ato silini, he o kulotonga puke puke au ho se ni ti he taimi ko ia. Mo ki moutol na iai mo talotonga, ko ia o kore atu ko haia moutol na mai talotonga, ku mo ingoa koe mea koe ke tue manatu e au, he lahi koe a messenger. Ko ia koe mea whaka o si lewa te ulawe ke siana koe ko māteni, pa koe mea ina o mai ka te au en he e kakai o popua, pe a ko whakatumutumu ai. O alupe a homo ha mo kakaki o lunga ai whakaututu ai ilo i koe mea koe māteni koe nai whai.
Ko ofisa kolo ko popuana ne fai e ngau e pango ke ngai api tuku ke ngai api na osi vahe kolo I popua pe aha na ne hanga ia tufa pe na ne hanga ia osi fuake ngai api kolo ko ia pe aku hangena ne mau ia silini me ngai mea katoa ko ia talamai pe so sina ne mau ia silini pe na loto mamahi apite kakai ko na na mau ngai konga kere ko ia he mea e ofisa kolo na e fai tane nei ke naulau mahi avet ko totongi ta ko nau tolu ia e fahai ko mateni pe ko tawa te container mea kai ko ni ko ke to fe mau ia ke fo wa mea ke ko ofalai au pito ka time ko lau pisi pe he mai ko ke tari a fai lau pisi ko ia it's okay ke wana to fai ha mea ke ofisa kolo hangaleva ofisa kolo kamata ke ngawe ka ke u kere ka to ko ko o popua ko na osi ai ko o tofi ko popua ma o he kai ngai ka kai ke he ka hale mea maten ne alofai maten na ko kutala noa ko ni he ko peteni ko ni o ngawe ake mateni o ku ne ngawe ake me foi event ke pe he kai pe lava ke tuku ko ne hoko pe ana no o ke wafe wata o kai ke ilo ko atimpe ko ha me mo ke yangai o finga ke fai ngawe fata he ku ne os fai pe matenia I destroy itu ape ya te ya pe ko mo ilo e motor ko ku confirm pe foi mea ko ni ko to talat aleva mate ni fai uye fai fono pe ha pe tu a mate ni ko le famole mole ai ngawe pango ko ofisa kolona e fai o mo si foi mea tata a mate na ne fai ke kwati mi ai ne nga tapa la sia ko kakai ko saya mo high force lo saline mo tu I wata mo pi veni mo sia osi mo vosa mo ha tala ko na corrupt se mi sika tu a mate ni ha fai ko le famole mole pe ha asima papiriki ko le famole mole ko anga mate ni ke ko le famole mole ka ya hata repeatedly fai me ko le famole mole ki ngawe hala tau te fito ki ngawe ke fonua ko to ta kovi ko to ta yo ko ki ai ha o ko ki ya universal value ya te ya o ko ki ha ko ki ne ma ye integrity o ko ki accountability o ko ki intelligence ko to ta ya o ko ki ta ya ke hoko ko fa fo fonga fa ale aloha alu leva fai kole fa mole ke kakai fonua ko uhinga ko ya ko ngawe pango na fai ofisa kolo pa mo pe ko tangata lere ya maten fa ya maten ke o mata mai ko maten ke ila maten ko ya ko hanga at ke mo ilo e pon ai foi mea maten ko na fai na alu kol fa mole ai ngawe ka ko ta ta to fe mo ne kol fa mole ne mea ko na fai ko ke tares ko atimi o mo pehe ko mateni ko tangata lele tangata faka ko ku kamata ante ko kamata ko ilo be me mateni ko hatu ko ke ya foi me mateni fai tai min take confirm ko confirm pe ko hanga talat mateni ko fai nga step ko va e ko fumata a pita kakai fonua ke na hanga tala mai ka tia sia ko foi ko vena mateni ta ko mana tu ya kai pe na to mai ka ngalo ya ta ko ni foi ko vena mateni ta na alo mateni o fe nga ya hai ala mateni o fe nga ya vuna fa otsia ke ne hanga liliu ai fo hatu tama ko mateni ke hoko ko tamasi imali na alo mateni fai me ko ya ka vuna ke ngawe ta fakala vuna fai fo me ko ya mosi ko mateni ko ya ko ki te volo mateni ko no ko talat ka tikmoto pa ko ke fema ya we ke to ya nga fufui a mateni pa kai peto fufui a mateni ko tangata kovi ko en ku ala mateni ko le famole ngawe hala ko ofisa kolo ke fa mole pe ofisa kolo ni ngawe ka ke u api ko popua o ilo ye popua katkato nga mea ko na yoko kai ke ko fa o se ta por kala ma ke fa fini ko tu na mo ma ulolo e po ko tu na mo ma o ha me tau fa mama pa ke tau ke hoko tai pe ngawe o fa ki masiva he ku faka o tu common value. Love thy neighbors as you love yourself. Love your neighbor as you love thyself. Ko tohia a helo. Whaka mui. Pea ne malolo. Pea ko utuku atu aki. Mo foi por kalama ko he pōni. Ko ofat ka tek motol. Ofa ke tau mauha sapate tamai. Fono he merino mo fia. Neango mahalo ko tātai ko sapate tamai. Ka ko ofat ka tek motol ko ta pengai tamai. Goodbye. Thank you so much. Good night.